Se wo chen, ko pue se pieto se pierie, ko pue tura te pei, seri, ie we resintibi. Lisa Tapur. Segora tatskos po ne po putan sigure ko fagen meili sirewe kot mi wense sento gekit. Sewe sento ge mi ban ngo rara kot nyeri rarawe. Ie vine atira dosises. Pue agasara tatipis. Wese toge. Mi pan wo rara kok neri barawe. Ie vine atira dosises. Pue agasara tatipis. Narcises, si pue curarara. Narcises, si pue curarara. Iderie ko pue pusin pirate. Awagan merugun pirieko. Pun pirio ko pue fe yengare. Puresa cuidare di benco. Narcises, si pue curarara. Narcises, si pue curarara. Amen. Amen. Ifa sura children's story. Severi of it tomorrow. Fatiga.
Ayo. Happy Sabbath, children. Ayo, memang bukan awal deh. Awal itu saya kuat mira perapone, mencari Jesus Christ. Kisah mara bisa ke kafang erikim. Kisah parero dari Sabbath kafa kupan. Buat ngirikia bebe fiti mara bisa kenge. Mai saya cek kupan. Yang mereka nama deh kupan. Ni bagus mari dari kia seirik. Oh sorry tibis. Usap mana daya berecak. Sesuai dengan alang nori sisi semai ngawat or keburan nori. Ngunmifel bahasa rawai kia kemana nori anu ayat. Amin. Iwe story where he gets reject ajo gari bu ewean ese in eto iwe isefoku mana dayo reject panheri oswa cecureta mayor ewen sinap fokun wate urusan po narasa buen pra fokus sinap iwe aresin ne geke mayor fatsuan sip me payor ebruk ame kebruk an outs fokut suku-suku iwe aresine kekeri ion ewe eto rorong and kodue keke story esapan tapun sekarang rojos ake oi aweto puro bue torong norin waiga en waim rubo fiti esior rorong apa udah tiga dawa ke berguru zaba ke feden feto pobo video ewaim pobo gura ewarag semus iwe aro freko tuanenge nabegeri ia carore reserorong ewaga afoku fe fidearu ke esore rorongeri iwe video rezeki rorongeri radorong noroaim adorio ya sebuen radorong noroaim kerjek awasiri cocon ewaim iwe ge nubora adori rewe riafe iwe rana wara rasia rasia berafakun itu jegewero ago gerero rajine gitu bebe rese tiga rio pun asir nubuen ajine ke sore rorong ngeri sore rorong ngeri ke ero wacinap iwe mayore kabasis iwe cinap aresine ke regis si bodorong narowaim pusi boguta gasi bogurai barak saya tahu Mahipure tadi Noah jine ke regis sabujak nois
Mokun ni waki chuate aizine kaka ngiri ako dia ngi esore dori roro ngiri ngang meyakan John gumas ngiri rogomang ngiri eno ai kaka iwe kiso yejak yerboyadik. Dear Jesus, thank you for this treasure story, and please help us as we know about the story that you made. And Jesus, I pray, amen. So, Diane, Ai fan so ren e wa jare mariat yatek ready si boy. So chen mamwen ari si boy e bukan e mariat fan so yatek ab gatti gor. So bukari kiri mare riche bukade kis bikache chok kut. Yeah. So bukate kiri kase amon ke ekera first 3 rows mayot. So boy. Reyes, can you come and help with the mic? Remember to include Marcy. Don't forget her. EYE financial prayer request. nga ucapkan saya kapasikiso mare digot ren awara ren hari ren sabat pan kiso ren asmara verisin mepusakun mepan torong nore ren sabat igerai pakiri sore fisiotsun aje ren igerai nga ucapkan tigor yodek Tiga hari ada kita usul cerita risi nomor ada sore muka pecahku pan risi deh encak udah buka apa pecahku pegacak aro orang apa pangnori risi ya pun sabura risi para Kevin orang risi deh ben Perseus noriadek pun ebo ugdi sakal ese para okosuk ngejak referen gumacare sa ebo gudi ese ocer gudi jak sabora referi nge nomararin azu sawon we ebo sita ceri egi mere diban we adori ugdi pore ese ocer ebo gudi Kirisa Zabur, ya cak. So, bukan terdengar Renyo tekan our sister ni kan someone in cancer, bukan terdengar ni orang. So, Due ngam kapan kisah cabut nyari kotre pare beri ngabe kisah nyari kotre camau sosok mereka patong di suara pel kisah bun mereka pan abah sibuk popun Arab nyari sawo becama rasria pel at non mau ya usah sesaberare ya periodek peridat Saberare yatek peridat pun. Net kode pamujan yesbeperi ebo yogi suare kori yesberepi. Premet net beko kisam. Iwe ako bue apa saya dai eneti kiriso wari di kotren antong mawewet apa ngiri kitsimerisin
E gasa se mara si poe a whawhangiri ki te me tōt me sin. E kewiri rēri kere mi whakoroitia sa pa marawe patakun tō rita tō nara te pāwiri virisi. Iwe ngā waka pāwā tori e whirati ka pān. Te o whēri tei. E i whi whāwiri poe e men sako se whēn e mnawaram. Iwe kiri sogeri koto. E wate te o ngeri ngā ua tien nge sipo te o whēri te rewe poe tu whege meiri sin. Āpu sin āra koto. Nge sipo te kato tau e ia te whēri ta. Pun nei iwe ka rewe smese ki te. Ngeri iwe seo se rewe waparun. Iwe ka se whemere. Patakun na marawari na pun. I āpu se sire iwe kura me nanongun. E kewin sa puero re ngā me pafku whutukapakapang. I ngā wakatigor para rinis whēri ten. Rēri nusu marawi ngā pukafukun atotogeri re nanore. Kiri soi rāta. Kilicho, ngā bucha kapan apa saya ada ini tu kilicho ikut dengan nama touch medicine. Tigarun iadek, siapa berkurajo cefagene iadek ifagene gitu medicine, siapa tahu fagene virat, siapa tigarun iadek medicine kilicho. Iwe pampa sabat ngeri kits medicine. Ei tiga hari yatek feriden ewe radio station parida parats kiri sogeri got pura pau deve tikwara sepoen. Iwe le sesora iwa sadi seririm wa sederen brother Candido na wa karrogorong kerchuk AGAT tikwara sepoen. Era radio channel iwe esen number 1 FM per number AM. AM we 630 irara frequency ke irara rampai ke irara channel siragiri iwe siato wori kechiri ASEAN radio station chachu ka iriku ke sabmanira si itagiri we to pui soring ai dai te rachara radio station nge pare tiga riatek arapur chon papaiti me mochen arapoe wotoar kerna baram parar secretary afarafan ige paipen pe bor masowen war era radio station ige se buen ige par secretary ke story ke tutun ben non paipen feriter masowen war era radio station kiri so chapo racha so Thank you, Lord, for bringing us here today with you. Lord, I ask that you lift up all the prayer requests that were said today and for the silent prayer requests too. Lord, I ask that you strengthen this church and the people in it as well. Lord, I want to thank you for the radio station that's running now. It's a really, really big blessing. So, not just for us, but for people, or for these people all over the world can listen. And Lord, I ask that you lift up Injuk as for healings. And as for everyone else here
in our church that didn't come, Lord, and for the people that are online. Kilicho, nilop Jesus, Mayatek, Amen. Kilicho cabur ngiri. Ewero sarafa gerutsko sarafa rerar. Emoriat fansoriatic. Where a fansori wa fansor special music seri brother Itio. Hapusipan. Filada buri buri seri mori gits special music. Kilicho cabur si amer was blessed. It is the fansor ren. Keur seri brother Itio. Oh, sorry. Pan sama-sama rajak kapasin kirisok are dikot ren are ren maybe terapen eken ngabe hari gerigit era ngunmifel kebeto nonom Reds. Abdior nge esap ngagje kits medis sibue obuka para disiere.
kilicho. Ana wasallim pon sahabat ngani kami medicine. Ai kilicho jambur ngani ko trene fanso. Pun metiu ngani ana asang-asang manau bua. Pasi bacu fungan kits medicine. Ora nang asang-asang me remi. Baca kurang kilicho ngani ko tren. Punia busin ne di bangeri kits. Pasi bacia fungan la rai ni kira. Esop seni eu feio chiga. Seri atstufit ngabusin seri ande fangeri kits pasi bana. Yue ina wo pusi pagari sio japu rite dan fanso medicine. Yo narewe serifal yo kekeri emana nis ebue wae tiu joy. Ajo radio station enam Agane Heights. Yo asati mara ni ko cek trapini bo kawawes wa kor. Yo trapini ano wa feri ni wa Hasan wa tigiewe pet yo ring e o marato pasti ule sor. E o marato su ke wasam yo enne e kapaseis. Ma fasul merigai rabwe. What is the good news for us Christians? Yo ibu parawe ajo jodawe na fasul juk era ifaina borau se sengirikit saudangi kenai. Yo aja kami mel, kisah medu periode ini, agak sesi periode alor we. Ane to, usah tolong, ese mutu ini pun tolong, air ne we. Era borau se, aja kam ansi sesebulan yang sefa. Yo kapasais, meibun pina na borau se sengirikit medicine. Ina kapasais. Ina borau se. Borau se, ikapwe en mei magdangani o fanson. E waran miani wani o botorikit. E o chama mana e buarto. Ina borau se. Yo usap sidei ye leit e keisi magdangani im. Kits mei magdangani ena ran. Meri wani. Yo meibung ba akaran si sebelah warto. Sesekan secontoh. Kini songani got pun kitsmi akajojo. Ya ayu seringat sengani ang kodek kabas. Mesti buat itu si basiuli na non manawat. Yo itu apa nai kabas rabu papatais ngunmifel me ansises liwes sefarito. En imenson messengerwan messenger bue etiu kapasigei iwe ye eoin idera torong namugre. Wa ya tengeri kot wa tingor ke buat isi bue. Fina ta metu kapaswan bu poraswan bu buat isi marawat medicine ngani efansam di sefa. Ia metu gugun saram
met ko den nei iwe upa jo zonga ni de ngai kich medicine o atiu le filat bisi bue iwan si se e guardo where you se fel e so war pogiden atamang terrorist attack e umorat si bue fedadno io si bue yade tingor saram al niseri samat kot landan Sebab kot landan en popun tibatchen en popun merit en popun fayat medicine ko sa mutan ko bari si ai goa uday gay bok kabaswara mo kabasmiel lat ngani kay non kay solen medicine para tabale di berna mo ngunmifel pura ko sa ranang buewe ngau pasire me di buera ngien sa yani angan ana bo federate not no mo tse di pena ramas ko sa mutan ko ba ba ere sa grona mo iradnes en ko bo sin palo kilicho sabur nani raidan si se so ayatak amen yo esab chokren chambang terrorist attack yo si se boleh war esab parren ke epidemics si se boleh war esab parren pandemic atau referi kanai si se sara war esab parren ida esab parren ke chechin feri esab parren ke sama iga manage kwan feri fan iga ko sokura sin medicine meyendet meibun pun ke asin acio somor mana boleh ana no mon feri fan a gich ke asin pasi le po akana fan som acio somor beli ne dan jangan pun ngon merane o kisin ngon modu amin ngon modu ngani ngon fisu kasamo jeni ji ko badne ani ka kan nong wan ngon merane ngon modu ngon fisu ngon fisu Uputigor ngiri evasam. Iwe epogeri kevi parevan John arisi. Pepojak nanam revi fenfena. Ome fisio apasa ewe ngunmifel ikagripin ewe a para alamin ne mianet usun got Farufan esedogeri diwai pura sedogeri kura are sirei nge evi o asirei kura aron nom revi o aron nom non evi kiso chapu ira akabo kisin erani gitpun ebo arremen parlemen esa poemen pues ebo parlemen janadillis ebo tori no ko jankai ira metsi se rani no ko jankai bo dina to parlemen eu ako man janadillis ngani no ko jankai pusini sises ngarubona eburelo eu asile buran korabro supang eu abjekilari di per korasaptalinen pune bo patina to emen ebo parlemen janadillis Yorubon si se sara o fanson an si se samora mission non ferifan e que tant kai medicine ik me die befessen poemen me venir pusin wat dan manawer emen era ie bokko ie poemen ie bo wisen lead lanar wit e ko wi wi reting or paraponam periamoanin emen periafefin sena samorigator yo fanson lanar wit ina usun le diben
e koe tangkai nana fanso. Rese ani usakun e giek me rese tipeni pare usakun tipena ras. Pumir mai sakku fese. Yue lupan sises arase ferifan. Yue adore urain pentigos ngamai botori ikko tangkai ra ajotene yatek iteiten ren. Esap mo tira ran berasap yatek nan. Irmei cek yatek nani muer roe, nani muer pin. Ya rabon namya irmei cek yatek. Tori fanson rancek ani eu radipia fangen. Ezetjenor mo tene bo tekia po irmei sin rancek nende arreki gacek eu. Inatun eu samon adina tio chane ditlis re. Inatun irmei dis kocan nara fanson nan sises kocan kai meisin rapapatais raneu ngunmifel. Inayoe papatais chan fariwen etiu Palestine ragani tangani bu former rain. Eu ranin ut karen epung mamwan arab fatgar patake. Dumo rafatgi abung oitu ameri patake. Fadarko feunire. Yoruba awate fadarko ire iwabar mor oruan ran oruarut ade sapun dubona wa inatuna parpung oruan traita itangani latter rain. Ewe uten murin aurusut tiora eko wari rapura kini. Ewe nakabasen at Damalam Christianity ewe former rain aping dano rain pentikos. Fanson rakabas main sina kuara masker namu goye rafeito seni Greece feito seni Egypt feito seni yan irmain sir miwe kuara mas kabas iwangan ngunmifel an nomor iwe inau sun urun seni na fason toriye mejak pung ewe udenman former rain. And a former rain, a boy, I see, I would tell a latter rain, but pung, what I want to coire. Yeah. Mayor, and I walk in done, Pugan Parata, Sabun Olu, Amutin Wogasin. Saburu Wogasin on the fissue. Yekwe and Danny and Kitch. Oru and on with issue. Eurarin arsong mi eriveri afen waroto iwe ebwe repotogeri ugeri. Inaina kapaseis. Inaina kapaseis. Iwo peru. Iwe botongan ugeri. Naina fason, naina raina ni wani, raina samore puarto, raina ni wani. Meya ni wani. Ye botongan ugeri. Wewe na ye botongan ugeri ra. Ye botongan marau. Naina rain.
lan bukan rom sabun kits medicine mis sa silet kei lan bukan rom sabun udingat po kisin rom udingat raboy pun aramas medicine ratibis yen ratibis aramas medicine ngurubon lucifer ratibis melandang kot antinat isotchum mutsen pun namlan lang pun kot obutibis ipun namlan nerian ngurubon serat igat somo sise sebawar ibawar tananding ngaye botongani manaw lana fanso ye botongani manaw lana reni umutsen obo basugi na mit kana paipor ngai para da sabun fisu para da sabun fisu o gisineu ru udengat Iwe wakura febon joneng ra uku denon ekewe rueru poku kun ferufan ra awutsu ekewe rueru asabwen pun esabor asabwen ebwe erito wan ferufan Arewan matau arewan are eriti efforts ire iwe wagura pan even joneng a wado seri diwe ewe bejen arewe kotmi marau Arewe mong neko riekewe feben joneng ekewe kota nyerir ewe marawarin efe yang awa ferufan me mata. Paru kisini dengan Paru kan. Ewe joneng apa sah? Usap Efe yang awa ferufan matau are keweire toriat sibwe esisina won cawen ekewe jon agangiri atskot. Amen. Amen. Yue mana yo kisin orang kei iringat tua kisin. Bi buat ringan ikit pun nakabasa mo sini dalam Bible. Asabuan awe ngeri maun fitigogo osugosuk metach me sini pa osugosuk aramas asabuan nakabasa mo sini awe ngeri. Yue kejandang kot ere rabwe kamu cewe ekorian pokuku etiu enefen datau mer. Esabora sebuat ebo eriti aramas ferifan ira igame matach. Esa mor ena fanson. Rasa mucane bor fitigogo. Ewa candanga timeti arabwe. Osop afayinga ferifan tori ay wasisila. Wan samun nun kot ko aramas. Ikira ko aramas rabo menaw na fanson dubon sisa sa Yusuf. Penir mi asisil dengan kau tu asisil. Ifayan kau na asisil. Ina nampak kau basis. Ia mungkin orang pesuk ngeri Efesios sabun ringat sabun riana bagi sini dik. Orang musarin cambang bagi sini. Si bawa cocore. Ama saf ngeri kem touch musi bersih med si berferi. Ikerai posisi sabun riwin ngesah kits mi mandang ngeri nafanso. Reali o que sinerik. Yevet o que sinerik kapan apa sah era. Iwe osap ocho gurun kot ewa veipin. Purawagun ye and kot decision wabi. Pues akasake viro nora ran rarin at samo. Amen.
Beto era aku angko tasisin. Ewa ngunmifel. Ewa ngunmifel ina ewa asisin ko te bangeri kich. Kich me di si wa asisin rene ewa ngunmifel. Ina po si papatais rene ewa ngunmifel. Iye. E sob chaki kenai. Po si wa kianta kita ren. Desor orang masih kini ada kasi wali Filipin. Si wa tingor ewa ngunmifel. E po tolong na marawat. E po amoni marawat. Po si ses era po e po nombre trena ko cakai e po nombre mi tori e sabran Filipin. Ono pukon matu sabran romaru. Yue igai ongun mi fera no nombre si ses abal no nombre. Yo pa alimet tulan marawat perubahan e po tori o fansong lather rain. Yo uten aruan pengen ut yo si boe ti si bang yo ut o si bodi met no mara fansong no pototo. Ni gaimen e seba betai srene ongun mi ferie. E sab mefi e waruan ut du bana bepeng no ruan fansong e bopeng wan ferifan. E bopeng rukun e kwaramas rabang yo ongun mi fer ngai e sab mefi bun e seba betai srene win. Papatais kren ngun mifel. Ewe win papatais iye ikanai chak iye kitsmi nomi kitsmi mot ikanai. Torine sor torinet. Yo sibutingor ngun mifel e bone meri marawat. E bom meri marawat. Ideitan ren. Puisi subsidi ina de book close to probation. Nge, you wanna bo et toiwe pengeroruan pengenut. Yo, siapa baca dong lah. Siapa baca kun, nara fanson, du bona Korea feu, e botor referifan. Amen. Imina yo ene na papatais, rene wangun mifen. Siapa papatais ide itan ren, rene wangun mifen, iwa siya angai angkoto mechen. Jika si papatais rene wangun mifen ide itan ren, sang yang koto mechen wancamat. Pusa cemeni metach medicine ikei. Yue ikabosa angai ewas sen wancamat samot dengan dia fansong. Si seberapa warto. Bukan andi dia Porosu apa sana kokutan esabuewen posises esawar pokiten esajamang terrorist attack esabat jamang sama authority ferifan iga esabat jamang managing iga cecin feri iga pada kuat pun sises emosene pokina ana umi jefen wasa senmanau afe feite a esachonor nimengam non manawer ina tunu pelewar. Ellen White, abasad na kabas dan ejenon makian book Christ Object Lesson page order tiu. Ang apusin awe poraus na. Christ aja kuidi anu pusin dingara manlana anu michefel. Dubon manawan Christ sepuepa manlanon koe iwe feito o angai non koe. Ida metelen mai tera. Lupane bo ebe maraw Christ mendon anu michefen ina tune polemet e pole warato. Yo kich medicine si pole fiti. Yo bocok pa maraw Christ don kich iga si buane papatais Ellen White e bara basa Melan Arwan manuscript releases pechidik. Wapar businawe rabwe. Eseparo rots metache bwe tagiata e umichefen. Meligun e baptizing gun mifen. Me e paramanda den got ko aramas. Ngeni e fan so riafu. Achek arabato. Iga sisem baptize gun mifen. E fan so riafu bototo. Iwe sisem mandangeni.
me ore fanson rabo time of shaking ngang apa pusina we rabo fanson lucut iga kan ora sabuan yue mi kits me sin misile pun mai rakan mororo yue kera agis apa yue raturuti ye bore fanson lucut time of shaking yue non ko maramas me don orde rabo turutifa ngiga boye mere bakamo chinuk orang kot kabas iga mere bachojo le ya da kot ngunmifel bo non namren yue e we bat on rane parane we mai puru sap turuti amen eu usupan 7th Adventist eu teacher and he gets 7th Adventist siarigu pun sia fokon mondatangan ya sises diwen sefan pun ewin sasi de usunewe rani sabat igamet ruan pun sasi de usun porausen mera alingatin pun sasi de sisinlen ewe man mocho adi muan aruanin musapa sile ibu fausunan ewe orato keme inisin meret STA nge sasire kei meret saman lengan yo fanson epodi sefa ye man mi fokun fayang ngang ni git pure sapuina me bun me yet atsiba sile sibo edek kem touch me isi ngi yue ewa kai win mataj autia ewa ngunmifel epone meri marawat urusan isap moe ran si befetat lagi lang ewangun mi fer sap nam marawat isap moe kulak si botau me gnan ngangun mi fer sap nam rech si bujeti ngor kia te gitaitan usura ko jangkai lu masih sesara arangang ya te gitaitan ran yue ewangun mi fer aktif angan ro papatais ngun mi fer arkabas abacek kuda fidi maraman yo gits mi badongari kabas at kabas at verver be dong fit di maraman iga boongen mifel en nomlan manawat isop cek na ko faso pun meretse na faso pun sises me panon nomlan ferifan sises pusin I na on marawan I me kia te gitan ren le pun de rani me yate yo hange yo maraman meren kot iteitan irmei chogian connected mewe sam iteitan fanson medicine esap motira ye fanson resap aku gefangen ika komo sinduk fangen me samariwe poir mei chogian yo ru bonasin seri samano para ramas feyet maraman metach medicine anom ren buino sam anom ya anom bani yo meta besa e sama besa puri busine rabo metna wa besa esa puan kabas oyen e wa tirato vi kasi buinausun yue esa kit sifer komatat Jesus pusin through the Holy Spirit yue sibotumuri busi sampani mar me hososen ani pun ikasi orang-orang cekuarat komentas ise men non luka o ledi bats la masagasat non ache ki yue sa fakun moen sa register anan mana pasi buat cemeni poire kayir memerati artait ekko jan Israel ekko farasi gamet me ir me bini orang sabat ira koraniera yewe ira koraniera sises iwe sobuan baramena ti artait arabini orai sabat ngaranau urafenire ucara manau rurun terus punira mikira kram taji bron namre siwe gi non manat amen iwe submit kits mi sidei pun yenwe sasi siwe manau esok met kit sasi de si bamana ren pun ier no sasi de e pa mana makit
Dan chance pun orang berfisu ke sini dengan. Pakisin regat usar abur kapal na. Iwer chan engon me fisu dengan. Pakisin regat wewen marang esemut. Pues araras pues sire evangelik kot mianet or pues sire Jesus Christ eweka tirado. Amen. Ihoina esap met sasidei poyen noe met sasidei siapa manaure. Pune rabu ewe manau semut para mas rabu sidei in ewe mencekot mian le. Ika sasidei kot satu ngai manau. Ina botas ebowas or enledin cie fangan na Christ nan marawat iye. Ese palo reuran melegeri kenai. At siba aura ye cie fangan ngani ngunmifel. Ngunmifel e butonong ipone meni nan marawat. Usna ijio ke anawe special music. Iye kot mi ke keri ewa ramas. Oh ewa ramas siapa men? Pues muy jana ramas. Ye ko de keri muy jana ramas rewangi ewa papatais ngunmifel. Pun rabotong ni mandang ni arabu usun sises. Ika sisa usun sises sisap marau. Sisap nam dane wari ni kota mandat fani touch. Sisap bagi pun iwe awa fiti fan non sahabat wa beni ne orang sahabat kami touch medicine. Nge sise usun sises non marawat e bani merimet. Isap war touch me limang ngau pe or red. Siapa jago usun sises. Yo ika pe si buangai ewe ika si usun sises yo si buangai ewe ladder rain ewe ewe pengur ewe ruan ika ewe ladder rain ewe pengot si buangai ika kich me usun sises non marawat. Ewen jan sabulu ni ngato kesin ru abasa ami puya jen ye si anu ngkot nge samo fadet met sibe widiti nge si asile bu du bon Christ bo pato sibe ro sun choki bu sibe le kurai lan wo se sen tabata e men jak tibis se doni pon ngari Christ e se doni pon ngari God pun tibis e se doni rabachu fungan mo God mega sana ngkot Yo satu orang itu rasis fansonar ber turis fanifan. Orang itu kuju. Si beren nete sama apa? Si beren asal aseni ats virus meriaf. Abung ewak kabasera si sesuatu tu aja kara. Si beren fitile orang ewak yang kena mai. Yo, aja riri fangan Christ, ebo riri mi marau. Boleh sab farakot ngami guna camang ciri solen. Lupa rabaptais, yang murin baptism, ika murin rabaptais, ebo jak fidu rani ka farwa maram. Metori ru maram ika maram, yo sitsun kira. Boleh riri de fidar me Jesus, amen. Sejauh marau. Ibu marau era riri, ika ats marau on fenifani si marau ni marauin yatek. Si bu yatek itu itan ren. Ngang kena cocok ini, ngang wani ni si. Ngang kena cocok ini pun. Lupa anda dah sesor kerak timu ika kerak kerani wah yatek. Ewi. Yue murin ika wanga ngapat cemeto.
Ina mo kura koru pare uyata. Wawaranga nga apartsena to ina mo kura fisu wa pare uyata. Pera riri e wajak kure pamera e deme. Yue wabal sokoperative turwan pui. Ye ace merau ye ace wajak kun lanach merau soda. Pui solen si warit dis van le kiatak van le filat. Ada si van nigit no sapang apa. Si sop kuna mena sopang ngasari gitaro. Si bue kuna saya dis. Ina letin pui yet fefinat pui samat meinat. Lubon kaguna mena sopang amarida ngafe fedaseri yue katibis. Pui ye rao. James sabun pito riari wong sen fisu. E ragagasi le wong touch mi murinne nagasaferi katibis. Yega kuna bu amari no perdo ka pui. Kasa mo tsa ko boy iyan mi muade. Ye no muran fi me chak man lada Francis. Ika boy li sefa. Ye no mo sen boy wong mi fere pon nam lan mana ni. Kilicho chabur. Semat kot non lang. Kilicho rene fan so am ka pon ngari kicha se bchi ti fungan ya. Amwe kabas. Kasamujan ko pon nam rem fan so medicine una wa mal ngani fan so e wo punga wa ro ni chan fan medicine. Ama wo mal ngani e ko ria fu e wo tores fan. Ama wo mal ngani e fan so am ko li sefa. Puna wo mana au sab mala rem lingam. Kilicho chabur mang Jesus. Ada sigam medicine. Ringam mi bin siayatek. Amen.
asmara. Oh, gitari werne pepu itu jagat panso. So, Saya dak kiri songoruk senang ko bila pelak nolen. Renam tongo image ni mut ngari kan anti bacem na merit ang boceti fawara mo kabas. Kasamo jang ko barisi emen leim ang mabropan parasfesen emen fet London nerian fitigan pun met na wasilei e o kom e dei senikam onea. Fitigan benisin ngani ka mamo traveling mercies puna sok turun ng sok fitiko ko accident kini so jabur ngamuk iam ya tek no iten sisi so ya tek amen. Kiri so jabur pusia tohri saboraras fellowship gerei. Mari di god para brother Candido. Kiri so jabur goruk rawati en kot ke goruk. Amko paseran kabas geri gerei. Ebe mebe kitse busi para coco giri me kabocun me rat seri puge bin sia rogor gerei. Wacak paru idai gei felder bucak pon at sabagiri kits next week. Neus cara farafari we brother Alex Roboniok we participants iga char para Arenisnoras fellowship me cepan su ngeri year wace pareman ngai boleh kata kor ngeri gisne we jo so jo si boleh kar para kata fagan ni ye nari paso gisme siwen momot fagan Ian Can I do the special music? Yo, kiriso cabur, Sister Marceri. So special music on Sister Marceri. Kiriso cabur Sister Tachie. Amon tageri children's story. Kiriso cabur brother Ichio. Upon Emery Fansoriotic. Children's story, special music. Water nusun cara wisere Emery ke. Wafe pati gori brother. Kiri su cabur Sister Marceri Good night. Por fidigit. Kene pon nom. Bye bye. Bye. Next week, brother Richie Abu ceremony ki start sapat school lesson. Wafe ti gori be beber ya. Ira si buare nes figure one. Brother Candido, if you're still available, we'd love to have you here with us too. Again, meet you available next week. Siya par pa buat one. Ako ba fitigit. Med tsaka mayor nusun mabeta song service. All right, okay. Sabbath school. Yeah. So that'll be between you and Brother Richie Obwe Arnis further. Then, may I ami pamono da water.
Irang. Irang ngoruk. Asik ngoruk ke Cepen. Kepada ni tahu sound service, was special music pun, some special music pun. Sound service we yati. Kiri show. Kiri show campur si ai ser, ai samura service. Iwe, awe sasana. Kiri show campur. Abu, kiri show. Esa firon ngawa next week. Kis mi to ri warats. Men se maso nari watsi ya wado. Atira.